Muraho neza bakunzi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho. Turi ku itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Muri kano kanya rero ngiye kubagezaho amakuru akomeye arimo kuvugwa muri iri joro risoza ukwezi kwa kabiri. Byamaze kumenyekana abarwanyi ba M23 bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane bemeza urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Nyuma y'iminsi igera kuri 4 abarwanyi ba M23 noneho bamaze kwemeza urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Ni mu itangazo bamaze gusohora muri iri joro ryo kwigenekerezo rya 28. Iby'iri tangazo turabigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turagaruka ku kiganiro gikomeye Bwana Lawrence Kanyuka yagiranye n'ikimenyesha makuru Reuters. Ni ibiro ntaramakuru by'Abongereza. Yavuze yuko FARDC igiye kubona ishyano. M23 nayo ngo igiye kurwana urugamba rukomeye. Mu kiganiro yagiranye na Reuters yavuze yuko intambara ya nyayo ari bwo igiye gutangira muri Kongo. Nabyo turabigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru kandi ndababwira ko imirwano ikomeye yiriwe irimo kubica bigacika muri Masisi. Hari imirwano ikomeye cyane aho intare za Sarambwe zisubije ibice byinshi. Hari uduce dukomeye cyane two muri Masisi intare za Sarambwe zongeye kwambura FARDC ndetse n'abazarendo biganjemo FDLR. Ibi nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi ndayabafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Aya makuru yacu munyemerere tuyahere kuri iri tangazo rikomeye cyane ry'abarwanyi ba M23. Kuva ku igenekerezo rya 24 uku kwezi kwa kabiri twabagejejeho inkuru zikomeye zivuga urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Amakuru yizewe yavugaga yuko ibitero by'indege za Kongo byarashe Koloneli Wiringoma wari umuvugizi w'abarwanyi ba M23. Ibimenyesha makuru bikomeye irya nino ku isi, ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, ibimenyesha makuru nka Jeune Afrique, ibimenyesha makuru RFI, ibimenyesha makuru bikomakomeye mu karere k'ibiyaga binini byose byemeje urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Ariko kugeza ubu ngubu M23 yari itarasohora itangazo cyangwa se ngo igire ikivuga ku rupfu rwa Koloneli Wiringoma. Muri kano kanya rero ku igenekerezo rya 28 mu masaha y'ijoro M23 imaze gusohora itangazo rikomeye. Imaze kwemeza urupfu rwa Koloneli Wiringoma. M23 mu itangazo yasohoye yavuze yuko ibitero bikomeye cyane bya Kongo byahitanye Koloneli Wiringoma ku igenekerezo rya 24. Nyuma y'iminsi 4 Koloneli Wiringoma yitabye Imana nibwo M23 ibitangaje. M23 rero irabyemeje ku mugaragaro. Koloneli Wiringoma yarapfuye ndetse yaguye mu gace ka Rubaya. Yaguye mu bitero by'indege za Kongo zitagira abapilote. Ni za drone kamikaze zibasiye aho Koloneli Wiringoma yarari. Ibingibi twabigarutseho mu makuru yacu. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abacancuro b'Abanyamerika nibo bagabye ibitero bya za drone. Ni ibitero byibasiye M23 muri ferime ya General Gahizi Innocent. General Sultani Makenga nawe bivugwa yuko yaragambiriwe kwicwa, ariko wewe yararuhonotse.
Amakuru avuga yuko Generali Makenga yahonotse iki gitero, ariko abarinzi biwe benshi cyane bagisizemo ubuzima bwabo. Nk'uwitwa Eric Kazungu yari akuriye abacungera umutekano wa Makenga yarahaguye. Abandi barinzi benshi cyane ba Generali Makenga nabo baguye muri kiriya gitero. Gusa ku bw'amahirwe Generali Makenga yabashije gutoroka maze ahungira muri kiliziya mu gace ka Matanda. Iki gitero gikomeye cyane cyagabwe na FARDC kibasiye agace kari karimo abasirikare bakuru ba Generali Makenga. Amakuru avuga yuko abarwanyi ba Generali Makenga baguye muri kiriya gitero barenga 45, harimo ama escort ndetse n'abandi basirikare bo ku rwego rwo hejuru. Ibintu rero ntabwo byoroheye bano barwanyi. Nyuma y'iminsi 4 baguye ku rubuga rw'intambara, nibwo M23 isohoye itangazo ivuga yuko Colonel Wiringoma yaguye mu bitero by'indege. Muri iri tangazo ry'abarwanyi ba M23 biragaragara yuko bafite umujinya mwinshi. Baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwirengagije agahenge. Bakavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze kubahiriza agahenge ko guhagarika imirwano, ahubwo bugatangiza intambara mu bice byinshi bya Kongo. Iyi mirwano rero irimo kubera muri Kongo ngo niyo yaguyemo Colonel Wiringoma. Muri iri tangazo M23 irateguza ubutegetsi bwa Kongo ko hagiye kuba intambara ikomeye, ndetse M23 iravuga yuko itazakomeza kwihanganira ibitero irimo kugabwaho na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iri tangazo M23 iravuga yuko ibice byinshi nk'ibice byo muri Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru FARDC irimo kugaba ibitero bikomeye kandi birimo kwivugana abasivile. Ni ibitero birimo kugwamo abasivile benshi. Mu gusoza iri tangazo M23 iravuga yuko izakomeza kwirwanaho ndetse no kurengera abasivile. Ibingibi rero biraca amarenga ko intambara igiye gukomera. Ibyo mwabonye muri Kongo ni imirabyo, inkuba ntabwo zirakubita. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe rero M23 imaze kwemeza urupfu rwa Colonel Wiringoma, ndabamenyesha ko imirwano ikomeye yo yiriwe irimo kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Masisi imirwano irakomeye, ibice byinshi cyane FARDC yabyambuwe. Amakuru mfite aremeza yuko abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Nyuma yaho muri iki cyumweru mu ntangiriro zacyo FARDC yari irimo kwigarurira ibice byinshi. Ubu noneho ibintu byahinduye isura. Intare za Sarambwe nizo zirimo gufata ibice byinshi ndetse zirimo gukinagiza FARDC n'abazarendo biganjemo FDLR. Amakuru mfite aremeza ko ibice bikomakomeye byose intare za Sarambwe zamaze kubyisubiza. Ibice bya Kasinga ndetse n'ibindi bice byinshi intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Imirwano ikomeye cyane irimo no kubera muri Kivu y'Epfo. Muri Masisi mu nkengero zayo ndetse na Karehe, amakuru mfite nuko FARDC n'abazarendo babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Intare za Sarambwe zabishemo benshi. Uyu munsi kandi ku igenekerezo rya 28 ibitero bikomeye cyane bya FARDC byongeye kwibasira agace ka Rugezi mu Minembwe. Indege za Kongo zongeye kurasa mu bice bituwemo n'abasivile. Amakuru mfite aremeza yuko abasivile barenga 30 baba bamaze gupfira muri biriya bitero kuva ku igenekerezo rya 26.
Muri kano kanya rero munyemerere tugaruke ku kiganiro gikomeye cyane Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Ni ikiganiro gikomeye cyane yahishuyemo byinshi. Iki kiganiro Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze kubahiriza agahenge k'imirwano. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko ibice byose bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ibirindiro bikomeye cyane bya M23 birimo kugabwaho ibitero n'indege z'intambara za Kongo. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bigaragara yuko budashaka kubahiriza agahenge. Lawrence Kanyuka yavuze yuko bigaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka intambara, kandi ngo niba ari intambara barimo gushaka byanga bikunda bazayibona. Muri iki kiganiro Bwana Lawrence Kanyuka yatuje ko bano barwanyi batazakomeza gutega ibitugu ngo barasweho. Ubungubu nabo ngo bagiye kurwana urugamba rukomeye kandi biyemeje kurengera abasivile. Muri iki kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko M23 yo yari yiteguye kubahiriza agahenge, ariko ngo nyuma yaho ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kugaba ibitero byinshi cyane, ndetse ibi bitero ni nabyo byahitanye Koloneli Wiringoma wari umuvugizi wa bano barwanyi. Bano barwanyi rero bakavuga yuko amahanga yose yacecetse, ndetse ngo amahanga yirengagije ibirimo kubera muri Kongo, aho ubutegetsi bwa Kisekedi bwasinye yuko bugiye kubahiriza agahenge. Ariko nyuma yaho bikagaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukoresha abacancuro ndetse n'abazarendo mu kugaba ibitero bikomeye cyane kuri bano barwanyi ba M23. Bwana Lawrence Kanyuka avuga yuko ibi bitero bya FARDC byahitanye abasivile batagira ingano, ndetse akavuga yuko intare za Sarambwe ngo nazo zigiye kurengera abasivile. Ibingibi rero birerekana ko intambara ikomeye aribwo igiye gutangira muri Kongo. Nk'uko nakunze kubibabwira mu makuru yacu, nababwiye ko intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi ziryamiye amajanja. FARDC irimo gutegura intambara ikomeye. Abarwanyi ba M23 nabo rwose baryamiye amajanja. Mu minsi mike cyane intambara iraba yamaze guhindura isura.